Twaje abakunzi b'Intare official, mugubwe neza mugira impagarike n'ubugingo. Ni handi tubagezaho amakuru agiye atandukanye ku mirongo y'urugamba, uko byitwaye hirya no hino, uko byifashe. Ibi byose turaje kugira ngo tubibagezeho. Abandi bajenerali koko bamaze kugezwa muri prison centrale ya gisirikari ya Ndoro, ibyaha bashinjwa n'ibyo baregwa turaje kugira ngo tubibabwire. Jira Murumba akomeye kwibanda cyane mu gufungwa kwa General Mayanga, avuga ko ari ubugambanyi. Turaza tubirebere hamwe, turaza turebere hamwe reprise strategique uko FRDC ibivuga, igatanga n'ingero z'ahantu hagiye hakorwa reprise strategique. Turaza tunarebere hamwe n'ubundi ibikomeje kuvugwa muri territoire ya Fizi ndetse na Uvira, aho igisirikari cya Wazalendo abo kwa Ngoma Nzito ndetse nabo kwa Amri ya Kutumba bakomeje gusubiranamo. Turaza tubirebere hamwe, nimujye kure rero mutube hafi. Ariko mbere ya byose reka manze nabasuhuza, mbifurize kugubwa neza, kubaho neza, kugira ibihe byiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese udukunda. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye muraho, abari muri Amerika muraho, abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi b'Intare official, abakunzi ba Macho TV, abakunzi b'ibinyamakuru byose dukoreraho, aho tubagereza amakuru hose. Nge Clever Bemba reka mbasuhuze. Twaramutse neza, nta warwaye, ndahamya ko kandi n'uwaba yarwaye ko Imana yamukiza. Reka nsuhuze abari mu bihugu by'i Burayi, abari mu bihugu by'i Burayi, muri Australia n'ahandi hagiye hatandukanye, mbifuriza gukomeza kubaho neza, kugira impagarike n'ubugingo, koko kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese rwose uduteza amatwi, unatwumviriza ku mirongo yose tubagezaho. Ahangaha rero turaje, kansuhuze n'umuryango wanjye, nsuhuze abankunda, nsuhuze abashakwe aho baherereye hose, abagambira, abataganya n'abandi bose ndabashuhuje. Uwiteka Imana akomeze kwibanira na buri wese uri kudukurikirana aho aherereye hose. Aka kanya rero amakuru ngiye kubagezaho, nkuko nari maze kubibabwira, no makuru reka nyatangirire muri territoire ya Fizi. Muri territoire ya Fizi aho ibintu navuga ko bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje kuba bibi rwose ku ruhande rwa Wazalendo. Murabizi ko bo ubwabo baricana, bagasubiranamo, bagakorana ibintu bitari byiza, ukabona ko bo ubwabo n'ubundi bajye bakunda kwibasirana, baribasirana rwose, bo ubwabo bakicana, ugasanga Muzalendo yishe undi Muzalendo. Ubu ngubu ni ibintu bigenda, ndetse haje kuza umuhuza uri hagati yabo, ari we FRDC waje guhuza, kuko n'ubundi ibintu byakomeje gukomera hagati y'ubwoko bw'ababembe n'abafureru. Bakomeje kurasana, bakomeje no kwicana, bakomeje kugirirana nabi, ndetse ugasanga ko n'abashefu kutimye nabo bari kubyijandikamo. Ugasanga ngo bari gupfa amabariyeri, bamwe barashyiraho umugozi bariyeri, n'abandi bagashyiraho umugozi. Kugeza muri aka kanya ibyo ngibyo babaye babiciye. Turongera tugaruke mu gukomereka cyane kwa Generali Makanakika, twari twamaze kubitangaza tuvuga ko yapfuye n'ubundi, ngo ariko ashobora kuba ariho. Kuri nuko ariho, atapfuye, ko yaje kugaragara n'ubundi ari kumwe n'abandi bayobozi bo muri za Wazalendo, abitwa ba Kamama, ba Fyeka n'abandi batandukanye, na ba Nyokanyoka n'abandi benshi, bagaragaza, bongera kwigaragaza rwose, aho bari baganira ibyabo, banerekana yuko bakiriho. Ano makuru rero reka n'ubundi nyakomereze kuri mbere y'uko njya kuri bano basirikari, reka manze kuri bano basirikari n'ubundi bafunzwe bakajyanwa muri prison ya Ndoro. Tumanze twareba ni bande. Hano baravuga ngo inama iyo bita CNC, ni Conseil National de Cyber Defense, yakoze inama iza gusanga yuko hari abayobozi n'ubundi bagomba kuvanwa muri Demiape, bakaza kujyanwa muri prison ya gisirikari ya Ndoro. Abo ngabo ni bande? Abo ngabo ni bande bajyanywe muri prison ya Ndoro? N'abangaba bahinduriwe aho bari bafungiwe, baza kujyanwa muri prison ya Ndoro.
abangaba turaza kuhasanga Lieutenant General Boamunda Tumba, ni Lieutenant General Boamunda Ntumba, ni Lieutenant General, ukumva ko ni wundi wo mu rwego rwo hejuru. General Major Ndanyuele Okura Christian, General Major Ndanyuela Christian, Okura Christian, General de Brigade Katende Badila Benjamin, General de Brigade Longonjo Lobanji Antoine alias Lolo, Colonel Boele Bagolome Gilles, Majoro Embole, bamwita Majoro Embole. Yano mazina rwose ajya rimwe na rimwe usanga anagoranye kuyasoma, usanga kuyasoma rwose ari ibintu rimwe na rimwe biba binagoranye. Bamwita Majoro Embole Ngonjili Jean Lambert, Maître Kabeya Mbuyi Jean Marcel, Safari Bigarura John, uwundi witwa Mbu Letanga John na Lieutenant Colonel Ada Sebakungu. Bakurikiranyeho ibyaha bigiye bikurikira, ni amakosa agiye akurikira. Barashyiraho ndayasoma mu Gifaransa rero, ndayasoma mu Gifaransa, iyo bita Association de Malfaiteurs, donc ni kwa kwiyunga n'inkozi z'ibibi. Hakaza complot contre le chef de l'État, donc kwigumura kuri perezida w'igihugu. Tentative d'assassinat, donc kugerageza kwica. Donc trahison par l'entretien de l'intelligence avec une puissance étrangère, ubugambanyi bukoreshejwe ubwenge ariko harimo n'imbaraga z'abanyamahanga. Hano bari kujya bagerageza hano kwerekana ngo bihanwa n'iri tegeko, ngo article 100 combien, ngo point 3 ngo du code pénal militaire. Ibi ngibi ntabwo ndajya mbivuga kuko ntacyo bimaze. Violation de consigne, donc violation de consigne ni nko kumena ibanga. Donc niba mugiye ku rugamba ugahita uvuga ati ngo turacaha, wenda ukabwira nk'umwanzi, yo ni violation de consigne. Clientelisme, clientelisme ari mu ndigumo ijambo ubukiriya, sinzi wenda uburyo wenda abantu baraga kwisobanura. Clientelisme, diffusion ou l'erreur de fausses informations par le biais des réseaux sociaux, gutanga amakuru apfuye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Offense envers, donc kurwanya offense envers le chef de l'État, kurwanya perezida w'igihugu, kumupinga. Incitation et s'arme contre l'autorité de l'État. Incitation, donc gusebya abamwe mu bayobozi b'abakuru b'igihugu. Tribalisme n'ivanguramoko, urukomba ko nibyo baregwa. Bikaba byabaye ngombwa yuko rero babavana muri Demiape baza kubajyana muri prison ya Ndolo. Ubu ngubu bakaba bamaze kwinjizwa muri prison ya Ndolo, aho n'abandi bayobozi n'ubundi ba FRDC nabo bicaye muri prison ya Ndolo. Noneho tugiye kurebera hamwe, nubwo wenda amakuru ni menshi, tugiye kuza turebera hamwe noneho uko bimeze, uko byitwaye n'ahandi. Tunarebera hamwe n'ubundi uko bimeze, uburyo igisirikare cya FARDC gikomeza kwiregura ku bijyanye n'icyo bise repli stratégique. Hano muri ndoke ni intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gisirikare cya leta ya Kongo tumenyereye kumva ijambo repli stratégique.
repli strategique. Umwe mu basirikare bakuru bari ku rugamba rwa Kivu yamenyesheje inkuru y'umwizero w'igisirikare cy'igihugu ku ntsinzi yimirije. We yagaragazaga ko repli strategique izaza kubageza ku ntsinzi. Yagize ati, kubanegura amarepli strategique zacu mbere y'uko bavuga ibitajyanye nibamenye kandi bige akahise k'ibisirikari byatsinze intambara bikoresheje repli strategique. Ngo ntibisigura gutsindwa, gukora ngo repli strategique ntibisobanura gutsindwa. Ni amayeri akoreshwa n'ibisirikari byinshi kandi by'intsinzi. Abakoresheje aya mayeri akenshi impera ngo birangira batsinze. Ahangaha ni kwa kwihagararaho. Tuzumva aya magambo y'uwo mwubahwa, twaciye tukanakora ubushakashatsi kuri repli strategique zabaye mu ntambara zikomeye zose zo ku isi. Ngibi ibyo twatohoje ibijyanye na repli strategique. Igisirikare cy'Uburusiya ngo cyasubiye inyuma cyane, Moscow yose barayitakaza. Napoleon arishima birakomera, hari mu ntumbero yo ngo kugira ngo batsinde igisoda cy'Ubufaransa. Intsinzi kuri Moscow. Uburusiya yaje gusambaranya ingabo za Napoleon, ziratsindwa nyinshi, zirahagwa. Hari mu 1812 rukuvuga ngo bakoze repli strategique, barangije igisirikare cya Napoleon Bonaparte kiratsindwa, ndetse n'abasirikare benshi ngo barahagwa. Ahangaha ngo niyo mpamvu ngo nabo bari gukora repli strategique. Ariko noneho hari ibintu nabo bajya birengagiza. Twibuke iyo myaka mu 1911 na 12, iyo myaka ingana gutyo, iyo repli strategique aho bavuga bakoze. Ubu ngubu bajya banamenya ngo tugeze mu kiye gihe. Hano arakomeza akavuga ati ngo indi repli strategique yakozwe. Igisirikare cy'Ubushinwa cyari kirimo parti politique y'abakomuniste ngo cyasubira inyuma ibirometero 9,000 bagenda n'amaguru basubira inyuma. Ngo cyasubiye inyuma ibirometero 9,000 bagenda n'amaguru. Nyuma ngo baje kuzunguruka ingabo zari zabateye bari b'abakomuniste. Abari babateye ngo baraje barabazunguruka, barabatangatanga, babasubiza inyuma. Igisirikare cy'abakomuniste gitsinda umugambwe w'igihugu mu 1949. Hacavuka intwaro rusange ya China Republique Populaire de Chine muri 1949. Tujya tureba icyo gihe n'igihe cyo turimo. Igisirikare cya Vietnam cyataye igihugu kirahunga ingabo z'Ubufaransa. Ibaze kugira ngo repli strategique kugezaho uva mu gihugu cyawe cyose. Ngo ni Vietnam yahunze Abafaransa iva mu gihugu cyose. Bagarutse bitunguranye baca batsinda Ubufaransa mu 1954. Vietnam yasubiye kubikorera ingabo za Amerika, irasubira itsinda izo ngabo muri 1975. Haheze imyaka 20 batsinze Ubufaransa. Naho se bakoze repli strategique y'imyaka 20. Igisirikare cy'Ababritanike gitsinda Ubwongereza mu 1941. Abasoda b'Ababritanike basubiye inyuma bajya kwitegura mu gihugu cya Dunkirk.
Dunkirk hari mu ntumbero yo gusubira gutunganya abasirikari n'ibikoresho. Intsinzi kuri Britannic yabonetse mu 1945 nyuma y'imyaka 5. Nabo bashatse kuvuga ko bazongera kwisubiza Munagano, ariko sha yewe mwibagirwe. Ingabo za ONU Etazini zari zateye muri Koreya ngo zarasubiye nyuma baraheza baratsinda mu 1950. haboneka Koreya ebyiri, iy'epfo ijya kuri Amerika, Koreya ya ruguru ijya ku Bushinwa. M23 yasubiye inyuma M23 yasubiye inyuma muri 2012 irahunga iva muri Congo ija kwisuganyiriza mu bihugu vya Uganda na Rwanda. Ikabivuga igarutse muri 2022 no mu FARDC bivuga ngo kandi barakomeye. Urikuvuga ko yagaragaje ko na M23 yakoze reprise strategique muri 2012 iragenda irisuganya irongera iragaruka. Ngo no yari yakoze reprise strategique 2012 nyuma y'imyaka 10 irongera iragaruka igarukana imbaraga. Ngo noneho bari gukora reprise strategique kugira ngo bazazane imbaraga. Abantu bari gukurikirana Intare Official, ni iby'ukuri tubwize ukuri. Naho ibiriho hari ibisirikare byagize reprise strategique birangira bidashoboye kugaruka aho byavuye, perdre la guerre, byatakaje intambara. Reka tubirebe noneho. Ubwongereza bw'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi bamaze gutsindwa muri Stalingrad. Abongereza barasubiye inyuma muri 1943 baba mu buseruko bashika mu burengero bashaka bakomeza imirongo y'urugamba kandi bazigame ingabo. Byarangiye batsinzwe muri 1945 kuko abanzi babo bagumanye ingufu ku mirongo yose y'urugamba. Abaratsinzwe reprise strategique, abongereza baratsinzwe. Ubufaransa mu ntambara kabiri y'isi bwasubiye inyuma muri 40 bashaka kuja kwisuganyiriza inyuma baciye mu birimo intambara. Iyo reprise strategique bayikora nabi baca baratsindwa. Ubwami bwa Ottoman mu ntambara ya mbere y'isi bwarasubiye inyuma imbere ya Britannic, ntabwo bwongeye kugaruka. Iraq mu ntambara yo mu Kigobe Guerre de Golfe mu 1991 ingabo za Iraq zarasubiye inyuma imbere y'ingabo za Kuwait. Izo ngabo za Iraq zari zase ko zitasungurukwa n'abo bahanganye. Byarangiye batashye ziratsindwa n'ingabo za Kuwait. Argentine mu 1982 muri Guerre de Malwines baratsinzwe. Serbia Yugoslavia mu 1999 Guerre avec OTAN baratsinzwe. Afghanistan mu 1992. Mu yandi majambo reprise strategique iyo ikozwe neza ishobora kuzana intsinzi ku bayikoze. Ibyo ikozwe nabi nabo iba esheke ntasubirwamwo. None twakwitega iki kuri Congo muri kino gihe? Iyo mvugo ya reprise strategique yeze. Hangashakaga kugaragaza ko igisirikare cya FARDC nacyo kiri muri reprise strategique, kandi reprise strategique yabo akaba ari icyo izageraho. Ubuse koko hari ikizageraho? Ntacyo rwose. Bantu bangereka mbabwiza ukuri, iriya ni reprise strategique yo kugenda ugiye, ni reprise strategique yo kugenda ubutazagaruka. Narinde none ubona ko hari kubaho n'ibintu by'amasezerano bari kuvuga ngo ibi nibi ngo bagiyemo
ngo byagiye gutya na gutya, ngo Katari, ngo aha ngo Doha, ngo Washington. Ibyo byose ni ibigaragaza ko uru rugamba nta repli strategique yindi izakorwa ngo bazongera kugaruka rwose. Mugende bibagirwe banabisezereho. Ariko reka ndi gushaka ya nkuru yambitse mu nda, ya indi yambitse mu nda Alias Jules Murumba, ibyo yakomeje gutangaza rwose, avuga ko General Mayanga wa Kishuba ngo ari kurenganywa, ari ubugambanyi buri gukorwa n'uwitwa padiri uriya, ariko ntabwo ari padiri w'umunyamurenge, n'undi umujenerali witwa padiri, ngo niwe ngo uri kumugambanira. Rero nibyo nshaka kugira ngo ariko abanyamurenge nabo bari muri Karemi bafunzwe baratabaza rwose, baratabaza basaba kurenganurwa aho bafungiwe rwose, kuko imiryango mpuzamahanga iri kubirengagiza, ndetse n'abari kujya kubavugira rwose ntabwo biri gutanga igisubizo. Sinzi rero ikiri buze gukorwa kugira ngo bari abanyamurenge bafungiwe hariya babashe kuba babona ubutabera no babashe kuba bahava. Jules Murumba rero ukomeje guhatiriza avuga ko igisirikare cya FARDC ubwo bashinja General Major Mayanga wa Kishuba miliyoni 8 z'amadolari zari zigenewe gufasha Wazalendo, akamuhakanira avuga ko atari we waziriye, ahubwo zariye n'uwitwa Padiri Bulenda, umwe uhagarariye coordination ya Wazalendo. Agahora avuga ko ari ubugambanyi n'ubundi bukomeje gukorwa n'igisirikare cya FARDC, bukomeje gukorwa na Wazalendo muri bya byo kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakaza avuga ko ari ubugambanyi n'ubundi buri gukorwa. Abakunzi b'Intare Official rero ndabakunda cyane kandi ndi kumwe namwe. Imana ikomeze ibagire neza, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mukomeze mugire Imana n'amafaranga.